شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مس ما بيجم مني إماكي كيرت القرآن بابا لبن مسرك مغاغاتي. رمضان مس خاصة بيجندني إماكي إسلام دينوغ ركون توغ ترين ركونك مغاغا فرض رودا ಗೆ ಅಳುಕಂಗ್ ಅದಾಕುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಕಂಡಾಳು ಬಾಫಾವ ಮಸರು ಕಮುಗಾವಾತಿವೆ ಮಿಮೆ ಮಸರುಗ ಅಳೊಣ್ಮೆಂಗ್ ರೋದಾಗೆ ಅಳುಕಂಗ್ ಅದಾಕುರಮುಂದ ಹಿಂದು ರೋದಾಗೆ ಅದಪ್ತಂಗ್ ಉಂಗಣಿ ದಸ್ಕುರನ್ ಜೇಬ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮೆ ರೋದಾಗೆ ಅಳುಕಂಗ್ ಅದಾಕುರವೇಣಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತು ಮೀ ಅಳೊಣ್ಮೆಂತರೆಂಗ್ ವರಗಿನ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಹಿತಂಗ್ ಅರ ಸುವಾಲೆಕ್ಕಂಗ್ ಯಗಿ ಅದೇ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಳೊಂಡು ಬದಾಲಾಣಿ ರೋದಾಗೆ ಅದಪ್ತವಗೆ ಮಚ್ಚ ರೋದಾಗೆ ಅಳುಕಂಗ್ ಅದಾಕುರುಮ್ಗೆ ಅದಪ್ತ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಯ ಅದಿ ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತುಗ ವಣಿ ಬಯಾಂಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ ಎಗುತುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕಮಕ ರೋದಾಗೆ ಅಳುಕಂಗ್ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಣಿ ರೇಗಂಡು ರೋದೆಯಂಗ್ ಹುರುಮ ಹಾರುಕೆವುಮು ಅದೆ ಹಾರುಕೆವುಂ ಎಯ್ ಸುಣ್ಣೆ ವೆಗೆಂವಾಕಮೆ ಅಳೊಣಮೆಂಗ್ ದಿವೆಹಿ ಬಹುಂ ಹಾರುಕೆವುಂ ಎ ನಂ ರೇಗಂಡುಗ ಮಿಕಾ ಕೆವುಮ ದೇವಿಗೆ ವಿಯಕಮಕು ಎ ಕಮಕಿ ಎಯ್ ದೀನುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಿಮೆನೆ ಸುಣ್ಣೆ ವೆಗೆಂವ ಮಿ ಮತಿವೆರಿ ಅಳುಕಮುಗೆ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕುರೆವೇಕಮೆ ಅನಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹುನ್ ರಿವಾವೆಗೆಂವೆ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಹಾರುಕಾಹುಶಿಕಮೆ ಹಾರುಕೆವುಮುಗ ಬರಕಾತೆವ್ವೆ ಅದಿ ಬೈ ರಿವಾಯತೋಗಾವೆ ಹಾರುಕೆವುಮಕಿ ಬರಕ ಲೆವಿಗೆಂ ವಾಕಮೆಕೆ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಹಾರುಕೆವುಂ ದೂಕೊಂಡುಲಾಶೆ ಎಯ್ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂಗೆ ಕುರೆ ಮೀಹಕ ಫೆಂಫತೆ ಬೊಯಗೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಮೇ ಮಲಾಯಿಕತುಂ ಹಾರುಕಾ ಮೀಹುನ್ನ ಹೇವ ರಹಮೆ ಲೆವ್ವುಂ ಎದಿ ದುಆ ಕುರೆ ನೀ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ತವತೆರೆಂಗ್ ಹಿಮೆನೆ ಹದೀಸ್ ಫುಳೆ ಹೆಂಗ್ ಕಮುಂ ಹಾರು ಕೆವುಂ ಎಯ್ ಸುನ್ನತೆ ಹಾರು ಕೆವುಮ ಎ ವಗುತು ಬೊಡು ಕೆವುಮೆಕ್ಕಾನ್ ದತಿ ಮೀಹಾಯ ನೋತ ನುಲಿಬಿಫವಾ ಮೀಹಾ ಫೆಂಫತೆ ಬೊಯಗೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಎ ಸುಣ್ಣೆಂಗ್ ಅದಾ ಕುರುಮ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿವನಿ ಉಮ್ಮತ ಇರುಷಾ ದೆವ್ವಾಫ ಅದಿ ಹಾರು ಕೆವುಮಕಿ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತಿವೆರಿ ದೀನ್ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಅಹುಲು ಕಿತಾಬಿನ್ನ ದೆಮೆದುಗಾವ ತಫಾತು ಕಮುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವನಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆ ಬಾಫ ಅನ್ನ ಅಮ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಆಸ್ ಅನ್ನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾಲ್ ಅಮ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್-ಆಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಗಾರಿಯನ್ ರಿವಾವೆಗೆಂವೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ವಾಫವೆ ಫಸ್ಲು ಮಾ ಬೈನ ಸಿಯಾಮಿನಾ ವ ಸಿಯಾಮಿ ಅಹ್ಲಿಲ್ ಕಿತಾಬಿ ಅಕ್ಲತು ಸಹೂರಿ ಅಹರುಮೆಂಗೆ ರೋದೆಯ ಅದಿ ಅಹಲು ಕಿತಾಬಿಂಗೆ ರೋದೆಯ ಹುರಿ ತಫಾತಕಿ ಎಯ್ ಹಾರು ಕೆವುಮೆ ಏನಿ ಹಾರು ಕೆವುಮಕಿ ಅಹಲು ಕಿತಾಬಿಂಗೆ ರೋದಾಗೆ ಅಳುಕಮುಗ ಎಮಿಹುಂ ಕೊಂಗುಳೆ ಕಮಕ ನುವುಮ ಮಿಯುಮ್ಮತುಗ ಹಾರು ಕೆವುಮಕಿ ಎಯ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತೆಕ್ಕಮುಗ ಕಂಡಾಳು ವಾಫಾವುಂ ನೀ ವರಬ್ಬೊಡು ತಫಾತೆ ಹಾರು ಕೆವುಂ ಲಸ್ಕೊಲ್ಲುಂ ವೆಸ್ ಸುನ್ನೆ ವೆಗೆಂವೆ ಅನ್ ಝೈದ್ ಬಿನ್ ಥಾಬಿತ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಾಲ್ زيد بن ثابت رضي الله عنه ودال وفاوه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية زيد بن ثابت رضي الله عنه ودال انتمام من يدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكو هارو كيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يفوغا نماذا تدوه وداغته بي فتس نماذا وداغته
mis hadis fulu riwa korevi ravi zaid gefanu gariuga sual koravani ekade gefanu ge haru kewma fatis namada demeduga wani kiha wagutu kolen heye vidal wani qadru 50 aya a medumenuge ayatuge fansas aya kiyeve ha wagutu koleke badala nama e gagandaka fanarwaraka minatuge wagutu kole hemvima fatis namaduge bangige fanarwaraka minatu kurin kirite rasulullah sallallahu alaihi wasallam haru farikuluwa famwani hemvima haru keun laskollun sunna vegembe bain ashabe kalunge arihun riwa vegembe haru keuma faw kiriya fatis namaduge jamaata baariwe wara ebe kalunna miskita wadanne ve haves lahunne ashabe kalun haru farikuluwa uluvvi egotun sahal bin sa'id radiyallahu anhu ge arihun riwa vegembe maaf korava sahal bin sa'd radiyallahu anhu ge arihun riwa vegembe ekadehanu vidalwani kuntu atasahharu fi ahli thumma takunu surati an udrika sujuda ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam timan kalefano ge geega ahulu werinnako haru kagen waran avas kollagen diyumun kiriya fatis namada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baddalwani hembe ehaves lahun haru keun ashabe kalum farik kulwa wani ei haru keun laskollun sunne vegen wati hame yako haru keumge wahaka dekeve hinduga roda villun avaskollun eive sunne vegen wakame mitaga roda villun avaskollun alonu midennawani bangi govumun roda villuman avasvegatun bangi govumun roda villun laskolla den adives kurang horiya hori kame kurumu gatima mashghul vegen huruma vure bangi gomu avaha roda villun sunne vegenve sahal bin sa'd radiyallahu anhu garun riwa vegenve la rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurava fave la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra roda villun avas kuran hindaku mistakunge heyokan demigende emihun heyokamu ga filanu de harukmi roda villun avas kuran hindaku ebahi roda villun avas kolluma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mivani barwalu baf hame yako roda villumuge wahaka dekewmun mitaga waram mativeri rodage adab tawtere waram mativeri adabe alun faha kollana ei kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam roda villawa fawani kaduruge terem ves tek kaduru nota faha kaduru are bahuga rutabe kiye rutabu kadurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda villawa fani rutabu kaduru livi wada nugannawa nama kaduruge tereng hiki kaduru ei tamuru rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda villawani tamuru kaduraki amukon alonumenge bazaruga miliben hunna kaduru hemima rutabu natiyamun tamuru kaduru nulibijjanama femfadakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda villawa fave Anas bin Malik radiyallahu anhu garun riwaya gembe kaleman vidalani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli rasulullah sallallahu alaihi wasallam maghrib namaz korabumge kurin roda villawa hinduga rutabge detingo kadurun roda villave fa illam takun rutabatun fa ala tamratin rutab kadurun liwada nugem finama tamurun hiki kadurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda villave fa illam takun hasawat min alma hiki kaduru liwada nugen nebinama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fein ko warakun roda villave ade medu alonu men roda villa maida tawga sufra tawga matiga tafatu bavatuge kabo taketi hunne induga ves mi sunnen ada kurma ki alonu men wara fasiha kamaka veginde a juice huri kamuga venas adi enum bawategge mi bui men huri kamuga ves roda villuma kadurun roda villuma ki ei bodwegen wasunnade adi hame ko kaduruge moluituru kama adi kadurun libe sihhi fadataka bala hinduga roda veriya ge dualuge waguta nuka nobe hurumuge sababun hashiganda madu efawa gulukoza adi enum bavetta kadurun roda villa mi haya fasiya kama ko libe kamuga mi doctori ilmerin bayan koraba fave hen kamun mi sunnen ada kurumaki sihhi gotum ves alon menna nuhanu ginaguna fadatake libe kame
hame ko roda villahi du'a kurun roda villahi du'a kurumaki ei waram muhimu kame ega wagutaki du'a ijaba korave waguta uteren himene kame e wagutaki tima ede komme kamakun du'a kurumang e wagut roda villumge kuring e waguta roda villa wagutu roda villuma guligen du'a kurumaki ei du'a ijaba korabun awaswegen da wagutekkamuga watiwe alon mange furusatuge beenun hifanjihe wagute hame ko roda villan ek roda villumattaka kiyane waki du'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani bayan ko dewafa ibn umar radiyallahu anhu ge arun riwaye gembe kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha aftara qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam roda villama hindu vidaluwe midua ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبتت الأجر إن شاء الله على أن أدفار دعاء النوال دينا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبتت الأجر إن شاء الله إن كمن رودا بالله هندوغا مي دعاء كيوم بس سنة بيجين فدالون كورين إشارة كوري فدين تما إده كم دعاءكم دعاء كورما كي بس إغاديغا دعاء إجابة كوري بوغوتك كمغا واهندو سنة بيجين واكمه دين هم فهم كلنا رودا غادب توترين كما كي نفس تربية تكون رودا هن وغوت توغا الله تعالى حرام كوري بكانتتكم إكيبا وغدالا مسك كورو මියන් දන්නම හින්දුගස් රෝද වෙරියාය අදි රෝද වෙරියා නූම් මීහාය රමදාන් මා එනුම් මස්තෝගාවස් අල්ලාහ් තාලා හරාම් කරවි කන්තතක නරාගතුම අලොන මෙක්කි බාවන්ජන් වකින් ખાસක රෝද ගලකමුග මිකන් කුරම් මිජහනේ ඒ රෝද වෙරියා රෝද ගලකමුග තෙරේගා හුන්න හින්දකි නුකා නුබේ බඬු හැ හෝණු කම්මතිගා ඒනගේ හෂිගඬුගේ දුන්ත ඒන බේනුවා අසාසි බේනුන් තකේ එක්කිබා කොගින් අලුකමෙන් අදා කුරුම හුන්න වගුත්තක වීහිඳු ඒනේ වරක් ගින නුතනවස් කමෙ කුරිමති වෙගෙන් දානේ ඒනේ කුරිමතිවා කංකමුග හිංගමනු ජහන් අවස්වුන් එක ශීගෙන් වේ එහෙම වීමා උම්මත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රෝදයන් හුරුමුගේ වර මතිවර ඉර්ෂාද දෙවනි හදිස් කුරවා ෆවනි ඉදා අස්බහ අහදුකුම් යවමන් සායිමන් තෙබෑමෙන් තර මියකෝ රෝදයන් හුන්න දුවහුගා ෆලා යර්ෆුස් වලා යජහල් දුදුම් ෆාහිෂ් බස්ත නුකියාෂේ අදි ඒනංගේ මච්චා මේ ජාහිලු කම වෙවිජනම නුරුහෙ ෆදකම වෙවිජනම ගෝස් ගතුගා මුආමලයන් නුකුරාෂේ ෆයිනිම්මර් උන් ශාතමහු අව කාතලහු මීහකෝ ඒනය ජුවාබුකෝ ඒන තලාෆලාගන එෆදකම හින්ගා ෆිනම ෆල් යකුල් බුනාහුෂකම ඉන්නි සායිමුන් තිමන්නා මිහරි රෝදේෂේ තිමන්නා මිහිරි රෝදේෂේ අද රෝදවරියා ඉන්නේ සායිමුන් තිමන්නා මිහිරි රෝදේෂේ බොනා හිඳුගා එනේ බුණනි එන ගමිල්ල නෆ්සුක මච්චෂා අති එනේ ජුවා බුදි එනේ හිංගමනු ජොහ මෙදුවරි ආහිඳුගා එකමුගා හුරි අනේ khasමුගේ මච්චා අනේ බෑවරියාගේ මච්චා දෙමි හුන්නවස් මිහඳාන් කොත් දෙවෙනි රෝදවරියා රෝදගේ අලුකමුගා නුරුහිගෙන් වෙස් අල්ලාහ් තාලා මනා කරේ කමක අර නුගතුම මසක කරු එහෙන් කමලන කුරින් දෙන්න කදන් රෝදාගේ අදප්තව තරගා හිමෙනගෙන්දේ නෆ්සු තර්බියතු කරු රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆවා හදීස් උලගාවේ මන් ලම් යදා කවුල zuri වල් අමල බිහි ෆලයිස ලිල්ලාහි හාජතන් ෆී අන් යදා තාමහු වශරාබහු නුබා බස්තක අදේ ෆද අමල්ත දෝකොන් නුලාකමුගා වානම නුකා නුබේ හුරුමක අල්ලාහ් තාලා බේනුම බඩෙන් නුගන්නවේ අද රෝදයන් හුරුමකී එක්ගොතක වෙස් කෙවුමා බුයින් හුට්ටාලයන් හුරුම කන්යන්නෝ රෝදයන් හුරුමකී ඉරු ෆජරු සෝදී ගාලිකන් ෆාලෝ ඉසුර ගොස් ඉරු ඔසෙන්දෙන් තිමා නුකා නුබේ හුරේ දෙන් අල්ලාහ් තාලා නහි කර වේතක්කම නොත අලුකම ෆරුවා කුඩ කුරුමක තෙරේගා තිමා වගුත්තන් හේද කොල්දු මෙන්නෝ ඒක වතුග රෝදයන් හුරුමකී එයි අල්ලාහ් තාලා රුස්සම මවගා තිමාගේ අමල්තක තිමාගේ බස්තක තිමාගේ හුරිහා කම වෙස් බෙහෙට්ටුම් හමයකො රෝදාගේ අදප්ත උතරෙන් අනෙක් කම කලන් ෆහ කොල්ලානේ කීරිති කුර්ආන් කියවුන් ගින කුරුමා හේ අමලු කුරුම් ගින කුරුම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රමදාන් මස් අතුවෙජනම හේ කමුගා අවශ්‍ය වඩා ගන්නවා වකින් ખાસක රමදාන් මහගේ ෆහු දිහේ ලෑගෙන ජනම එකදේගේ ෆානෝ හේකන් අවමන් අවශ්‍ය ගතුමට්ටක දෙමෆිරිකමගේ ගොළුන් හුද්දවගෙන් වා වගුත්තකම්ගා රේගඬුගේ වගුත්තක සේකමුන් එක්කබාවේ රේහලුකමන් හොස්වේ වඩා ගන්නවා
heme Ramadan moge wagutaki hiyo alukan kurumge wagutu dhikuru kurumge wagutu Qur'an kiyumge wagutu egotum balaruga sodaga kurum gina kuruma adi rahimuge gulun gayam kuruma mam fana kiyaman terikan ada kuruma mifada eta kame hiyo kamuge tereng alon men ada kuravidane adi ham emme fahu kama kalon faha kollani Ramadan mahuge umura kurum adi Ramadan mahu umra kurum fursat li bi jami'a eli bani na nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko hajj kurum fada matveri darumya thawab emmi ma mima masaruge barakata darumya thawab ede miha rodage adaptaka eggota roda hifuma alun wasiya kuram mi program nimmadana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شهر رمضان